pay our bony di e dey na wanye e dey na aka e dey na kosi ye eti utimi sisa you have to deal with the spiritual before physical there be a say spiritual give birth to the physical no how do they understand this in this world or in Ghana you offer eti go feed ye ne ma me ebusuo ma honhom e na etwetwe no e di ne kobo ni mu ye de wo ho e nice movie omuso mu ntia de say wo ho because we hwa adwena owo de tai akire no e adwen papa e papa so emfa enya djuma sinsu mu nsem ana minim se bia beginning no mo na mo bread e bia o keka mu nsem bia o tie ya bia na we no nso no watu ana mo ansa oh abrante ya okofa anu a okoyi ni tinya de ade ono akasa susu bia so no ane maame ode ne ba asase so na ebusua mu ana o maye ne sa enti utimi sisa no still our back utimi back mese jeze o fa no akoyi ni ti ye na kama no se wasa asi ni dada mu te se de no what first na obesa ko back preko de ni preko da tetim no obesa ko back na make na we ukwe say na se akire bi no owuo anase bibi ko to abrante ne so a wo ana media on phone media be wo sa adwene ebi na tu ayi lumba junior lumba ya akire ko fa nsem bi de e baaye ofa ahohom ayi o made a kwa bisa ansa na wa involve wo yes obenya asem okay entina emse tambia emse wo kasa wo di tudwa se ma obi eni wo ho adanse bla isanse obi wo ha hunhuma ene no edi no din entina wo di obi ho adanse se konipa we ho na obenya ahoto no hunhum no be sori aba wo nipa no so isanse wo na wo kire nipa no so I say o wadanfo no wadanfo spiritual marriage sadafo no so be da won che kwampo na honhom so timi no woda abra wo ni bi o so timi nya saade no because over na wo bi a wako na danfo birthday party a wako sia bema bi wo so open da ana wo bi a wako na danfo birthday party a wako sia oba bi wo ho no se oba wo de pen da sa na honhom so tie it is oba bi was spiritual marriage ana bema bi was spiritual issue na sa wo na wako lead no amana konya ayaresa omo fa ho ye den enchew etinya kacha man for say see me you verify in the spiritual world etimen di mi ho adanse enchire obi so oni me na edan a nia wo hwehwe no onsa ka wi a na wo ko wanim ye ndi ho adanse ye nya asofo akofo nya asofo da obi bisa akwa do be kan sa wo dey follow no da wan kasa hwe enu ano no oyemu ma enu ukunu enunko unua jana semano wadanfo jana semano onipa na akasa Philip mu say si abetima boa me omra that is it etie ni ehwa dance nchi nipa ye mpesa okay okay sia na mayenyi we mfi wona afei faye atu yie na yenko okoje faye atu yie owia na because boys kan sembi na sunsun mu no minim ahintasem a ewo akire tu de boys boys the okuma oboysiki ana of oboysiki asema o kan so onudo be wuna na oboa opetren so oboysiki tu say opasema be kan agokra ono so be trend oboysiki next year 2024 teso no angasa enumedu ede ewu the time on so ba susu wi ase de owo ni lechi se ebeku no bra entini nsema onama okekan kan no a nice movie cheso no anu meduo eku ni ho basia ensem a okekan sa won se ya mo kachinsum nsem mo se ensem bi o ho a wo kan honhom timi esom unsusu se say a trend na o pe say die na o pe na se wode na no ebobọ so se obewu unsusu se honhom betimi asom ahonhom etu anamo omo pe ademono omo pe adefoforo de edomani die tiri oboasiki se owo bia mpe no owo mpe no sa ba mo de ne kwai ono na musa no pe de be no afa ba mo wo de oboasiki kwai ebuso de wo de ne kwai ba se sia wa star o fa ne star no ye de bibia mfiri mu ma tuto bibi star bibia mfiri mu ma so eto oboasiki so bewu a ye okromo ya era de so on bo wi aso nu do bewu a cheso nu maduo bi no de kunu ho ba se ono bewu pa so owo ye here tu owo ni na fa that's ya ba mo wo pe no
bama wo pen na obepen no kwampa bi so a chese bia ne time na so na ne time anyakopon de man asazi so enye no na wo ka mo asem eye trend bi na papa no pe ofa because akobi ko di boni bi pa boni no akwa no se ye che na so twe de be man no de ono abeku no ho akwa enum adura wongu wo ye de obeye bia ene ka se obeso owuo mfa no nso owuo fa da ompe no sana tie tia fa ye trans ne fa ye ntuye we de oh my god na me chiamo abroche for magin hin e wo wiasa fa na ina one god the nation siame chiamo ina kama adishi around the world adishi papa bi adishi kronkron ba bia mo bia the nation siame chiamo ina adishi so amwo Ghana ha no mo ba bia mo bia no kama president chiamo ina but my channel ahwefo etiefo my media ahwefo etiefo mo ina the nation sia me chiamo ina mo share video no na onipa bia ensanke bi around the world sia atnase my penny akufuado ono dom the nation sia MPP kuo ya chiamo ina sankofa John Dramani Mahama ono dom the NDC kuo ya chiamo ina okon preko Kennedy Agyapong who watches the Watchman papa baby a wo bia no the nation sia mechiao the political prophet ono na edom sisi eboje ne so ono na sunsun wiase sebi ne din adi atene ono na sunsun wiase ahohom agina tum ono na sunsun wiase enene ne kwa ekase ye de enkrata ne kokrubuti to forma nobody have the right to say no. He is confirmed from the spiritual world eteni pe bia enda omo mpae ema papa yi senia sebi aduma chede ni nyansa otwedi ampode amano no odibi eso ebeso Ghana so na ebi aka emu ni pe na ayesa anetie o mind the boss baby awo bia no ono mpamfo ene odofo ene obusu na one god the nations here mechiamu na we are for king ebusu ku abrefejan ene ne dom striker baby awo bia no ye chiamu na ahwodin mu so mo bo adwuma na Ghana ebeye yie Ghana will rise again and Ghana will be a better place for everybody to come and spend time and enjoy life because soon we are saying confirm Ghana will rise again suma eda Ghana so no e feel soon kakra kama han abeda o man so ento onipa bia enya gidie onipa bia enya confidence onipa bia ekasa onyitu say Ghana will rise and Ghana will stand again and Ghana will be a better place and onipa bia evidence enye yi no ebeye yi enti we die I am the seer of this generation and I am the seer of our time. I am the only seer who dining with the moon and the sun, the only seer who knows what will happen in 72 hours. 24 hours belong to God. The century seer, the universal seer, sa and a spiritual checkup, a tear to say, onipa bia emompini ye chesika ye free. Spiritual checkup, don't go and pay any money to any DBA or any man of God, say, okay, consultation. No, spiritual checkup, straight from the spiritual world. Karma is ready to help or work with everybody for our picture. Any within keke, told me what's happening. So don't say anything. Don't tell the seer anything. Your name and your picture. Next or result. Spiritual checkup. Ye njisika. Mo fra mo say mo pese mo che seer adie no because of seer ahwemochi amamono. Yeah. Epa mo cho se obese o chemade a kan se seer jifa pa akwa bibi. Fetwa wonum si agifa pensuo bi na nom o kan sa de a ahohom ya we say wo na wo kan sa na ka say ya hwe wo chama ntimi gi bibia ye nya ne sa o pass mama me en pass mama me mo me ntina wo say ya ntimu di emra ne so etia sramo onipa bia wo ne edi sa wo so a onsa enka wo message die aboten ko an sa ebe kan message 247 ye serve Ghanaians around the world and other African countries around the world. Ghana will stand and Ghana will rise again. Munya Gigi or Ghana, everything will be fine. Offer yo, me that's a pass. Would ye at 2 years? What chasa now? I have 4 omo akomato umuyem. Yes, no makomato umuyem. Na watch ye me sure say a hintasem bi ho a wodi betuja offer hintasem kese oni tia say yentena funu ho a abra yinsu susu wiase pamocho nyame boa ye pese October yi ye movie the con November ye pese ye ne ensawam for dine into Forever Family International no man down no oni pe bia o pese o join ekuwe di obetimi aseni bia na fato so na yentimi enhwe ye nuanom a omo ensawemu ye mo omo bibi papa bindi yen kai wo mo sebi bibi na da hono ma sebi eyentwa to so bibi na da ho pa sebi omo ye so enu ade aba
enso sene be ya enipa beti ni pass say enipa efiri ne bɔ ne mu die fa ne bɔ ne nche no ne ma na second chance no ni na be depend wo the good behavior would be tina prison ho no mo yetimi so endidi enja mo da bia eti forever family kama kuokesie wi etuo si wo say onipa bia wo pese oni ye dan ne any prisoners any inmate for dan ne no forever family bibia wo bia no say ya tade say ya mpobo say ye nsuo bibia ni a wo frɛ no mana wo sabe kan ye ya kan say so come didie 25th December this year ebeba so live and colored and no so person oboa no man in the dahoy ni na no e be make sure say whatever you put on there no yame adom come adaruma gods of the land adaruma miracle will come your way no say ampa genuine ye ni agro eti come edidie ebekoso and a prison force so edidie so ebekoso no veme ya and someone be there into omushe yenim yesu yeni abre SH0T offer men komisem so na ye fa yi entutututu yi offer sunsun wiase kama se men fa to Ghana for ene anim se ensuo ene enframa ene ejana ye kan wasem no enya ye den enya enjaye ensuo ebeto ebe se ade enframa bonu su na mu ebe bubu dan asɛ ade ena eja susu ena mu ebe koso a lot of harm enye Ghana kwa across Africa and the world and offer buildings so egusu ebebubu enye say ejai buildings around the world and in Ghana yesu bebubu ebeku nipa asai nyoma edasunsu wiase eto nipa bia wo ben edan a ewa bia no ya na wa de wahwe hu yie obi nim de ebesi obi nim bia ebesi but any part ebetime de esi etie fampa bo ente echire ema Ghana fo ne bia bia offer before me come say so Alhaji Gurusa papa yi Alhaji ni penasem confessor sunsun wiase yale etoma no na pie Alhaji omompaye no amompaye Ghana monti asempa bebi onem bia mofa tu nani no tu hwana mo na yesunsum yare ene da Alhaji so edi sembe brebe de ebeba ofa me komisem so ya footballer ya fan wakaso o ye player bia me penasem dani den na abrante yesusu wiase ono ane papa fie ahonhom esuma omato ato abrante ne so no ene enfrema boni a etwafa wakaso ho no mesre Ghana fo montage wakaso say the nation sia ni din abepie yakache etu omomodin na otu hana mo onfa yi entu yi enye sa esum no e de oha bebre ebeba wakaso so a Ghana fo mpenisa and so was say because ahonhom ene yomodjuma nobody have choice to talk about it is her NT offer MPP abrantie ba ko a ye fe no JC Jefferson Saki on Jefferson Saki or journalist moi me penasem pa na sunsun wiase ono so ono ane papa fi ahonhom e di sum ato abrantie su a sebi ono so political career so one contem anfa yi antu yi offer ono so abrabono na mu no ohun ni saa kwa na nimu nyam ene ne nyansa ekita Saki no offer ano enten ono so da chi bia no obetimi abeboa Ghana for Jefferson Saki baby obi amotake ne say na sisia me yada me penasem ontu anamo na onfa yie entu yie na ye de wasem epie ncha memfe ni agro offer aye maame yebu anase na obi atwe ne sene abasa e wo media so say maame yebu ade ne ka wato asasa ma no odupu ni waskame no ensembebre maame yebu asunsun wiase offer odabosum kese so abosum kese odaso no e de sum ene yare enketenkete ne beba no so odapa so ya so na se jan duon ma yare ebebubu maame yebu egu a ontimi kwempia bonten emetan media ne so encheche ni semu emonkombo etomomodin no fa chopa kese embowura se bi ono ane papa ode ne ba asase so na ebusu ma honhom abonten enifie ena ebetwe maame isle ene abasa abayo no so one ne ekontokwa no so no ono so duabo bi so akoso osunsun wiase abayo no ombomodin na ompe echira kwan wanhwe ni ya akwanhia ene beyi ne fi wiase eda sunsun wiase na duabo na akoso no eye abaya no na abodua na se duabo bi a eda hono mo ye nkomu deep maame ye bua de na asem nkom babayo no na ekontokwa no so duabo akoso ye che de obodua no ntomo pa omutie omopa momutie eda sunsun wiase omosoma ye na emom odonti no ene akohu ne akotama de ede abeto abonten ede ama omo offer abrante ye fene Sam George ni ngo pram abrantie omo na nimbre
na on focus over the political career the position na or down and okay. Baby or person or precon because soon you say on so double so Sam George e double so kesi so sebi e di same baby be ba na brabo so enti won tu enu ho na mo na won jai the Rainbow family asem ema wo mo na sunsun wi ase omo so mas park won so omo de be kɔ so e di same baby be ba enti honorable Sam George jata ba ko baby a wo bia no bomodin na fa won ma tutututu ye enye sa waso ebe ye hye e wo Ghana ha ofa me de ebe wiye no na we de mesire Ghana fo a wo wi asafa na ina se ye sire wo mo enipa bebiri na ya da na omo emoa e wo sunsun wi ase eyi a ebe kɔ so aburuchie no eye large ena eyi a ebe kɔ so Ghana aso eye large enti ye sire mo onipa bia enbompri the nation sia no onwe nechi e wo sunsun wi ase se uye nipa se oya aboa de da wonim eni de da wachi de be fole o eni de ade papa so eba wosem ni na no ye hwe akire e de boa nipa e ma yie e ye den etu yie eti yesre abrochefo yesre mo mbomode eni Ghana ha no mu na no obi be se si abrochefo nkwa na kama na da bi so mo ne ko di ba abefie wo do si fie omo bebe omo no oboni krom no wo oni obi a go consult no chese sebi impatekwa so fo ibi ono be consult no yesu kromo ya na ewo bibia wa ha ya enti no ye come asema da miss ye do wo mo ne go di pa dey e dia ba fie o de o si kromo ya enye si ankwa na wa ha akonfo wa ha asofo wa ha we have many but me tua na mo beto obi o wa kontu mu ono go to na mo ye dey enti abroche for yesre mo mo mode mo nye yie mo fa ye tutu ye nyesa eyi be koso e large offer majority of the Ghana celebrities be so them mo yare omu yare enyam pie na pie penifo bi pie omu hia e chopa enso mo sedem kama be se wo ye celebrity na se wo sedem na yare a na uhia helper come on the media because I dey that Ghana ha there be am ka se wo ye celebrity na se wo wuntem a onkokro abom anu mu no abom no utwumu tan 90% wan hwe ne obesere enti mu mra bontin for to media ne so na Ghana for ye dey emboa mo emfa yentu ye masom oman no enso sebi aketwale ne sua enye monum na de babusuom ahonhom a man pay attention to them no omo enama mo ba besere so media ne so eti yesere mo celebrity bia tetifo no ekomode ma mo mra bontin na kakra yeso wo no ye dey ye mboa na ye dey ento yie offer for my penny Akufo-Addo Ghana politician bebiri na egu efom a ebeyi emako epie se the case of my penny Akufo-Addo ni 2 years aka no eye ena my penny eba beko eye confirm susu wi ase minister bi se egu fom biem aka se be sa ba about offer esa na eko we dey yon yan kokra fo we yon kokra fo awon tam so yen but susu wi ase no Ghana politics say eduo no aye more amount for ko tututu abosom so say baso ye owu ye say MPP ni man obi ku ni film because the position obi nya obi pe enti omo ban enfa ye entu ye gods of the land baby omo bia no omo tie nka ye chia omo come to me guess here the nation sia me chia otwedian person me chia no of family ya tu ye yo sia ana na no so gods of the land the die na wo ye no ekọ kama pa o the abasobode emma because you obia na te honhom nka oye nia honhom no epe SH0T so no indino ebra no kra no be sure say eba emergency because them say ye program na wonka ho asem na kama didie December de na woka indino as a emergency by the way o prepare no the way baby a itumi kwacheche aduano no utumi say e prisons bebre ahonhom ayade omu enam omu so omu so boaye ayade na asedakese pa no so ye de mawo wo a wodwene Ghana for because opangoma so nyese nanum dentira na mom ne yie mu ntira ana wo pe kanipa baakofo wo nia wo pe enka eyesen nanso edom ho na wodwene wote ne no a wo ye sania etie pepepepe anunti no wayade of gods of the land edidie ni die eno menkwa medjuma no and so ya na baakofo ensa etimi katanya enti ya yembo hu dewuro ba edu Easter no Kama Royals kings and queens etitu for na abrenpofo e kire odo se sia
ye hwe ma won kwankwankwaye te kuni sempo aso wo de tutu fom e ma yi etoyi enso nkomo e ba ye ne se ahonhom bi so mo nya bi endi enso yampa because uhwe nipa epu gu ye so a e sanity omo nya bi enni enti ya make sure say ya me boa ye tinkwam a Easter ya be sa bebie mu no me make sure say be ma inka dey akom ama say adwane be say 5 to 10,000 kwa na betimi ache ewo ye street so a ye be che ama mu na so ye de enya bi edi na ankofa asemfofo ne ntokwa ye dey ama ejofa yeso edamase eja omai chane haya na ye boy apata omai chane haya na ye kai sempa omai media so na ye bibia enti onipa bia o hwe ye free wo o tie ye free wo odi ye chi free ho no no ye kan na de asida kese so ama omai the boss oni ni team na omuna kaumbi na forever family ene eji hini ewo wi asafa na omuna kaumbi ene kama adishi kama president kama juma the gods of the land juma aji hini ewo wi asafa na ina tofa asida kese enkoma omai chane ne mu workers ene mu penifo ina yedamase yedase na mamemfa comment kakra aba mamemfa kakra entu dwanaja yento aso na enseme wo ho no ye moboso na ahwefo ehunu ni a eko dedi kan Douglas ade entry was I'm watching you live from Israel. One God nations here and God richly bless you. Yenso Nyankopon so inshira wo pa Kusi Thomas was it good evening offer and one God the nations here one and the seer of the world and the amount king the great one watching you from KSK Kingdom of Saudi Arabia and Sally was it good evening one God and wafa. How are you doing? Yehu ye pa Sally. I hope say one so wo eye pa. Ana Emmanuel Boatin was it voice is not good. I'm say sound no beginning no sound no enye momfa nche ye. Sisi ade me hu say yehu say atutom kama. Yehu say atutom kama. Ana Vivian Oben was it please good evening. How are you doing? One God and wafa. May God richly bless you. Onyankopon so enhira won so. Yo sia ye nto aso ekwa animu no ye de comment aka no ebe to aso. Sia ye to aso no na emse na no Thursday no ne osofo dankwa etena ase pantoma so. Na manfo wo interest ewo enkomo amudie no mu pa especially onabo na Agyapong asema na mo ka no na manfo wo interest wo. Emse me no tena ase mre bi ma wo the percentage bi atudwa se eho ana se onabo na Agyapong akoda na manfo pe update na si a wo hye wo mu bo se wo mu ntamu kutu susu mu ahintasem so wo the update no ebeba me ye sure se ahwefo aye ready susu mu ahintasem so watena se ye wo mu pe update no etie yenim se NPP mu no Franka tuo yenim se ejina nipa titiru miensa so but from day one a woka honorable Kennedy Agyapong asem why consistent wo gina wona so saa there is no day a waka se offer ene de me hunu se enema asesa ama niema ekofom ama niema ejigu ye hu se wagina wona so saa nso na epie ewo honam mu se ba bi obekọ bia no amanfo ebo eji no so sesei ebre no ekọ animu enim se ebre ekọ animu aniema esesa ensesa ye bia bam anase sai na etie ovamda no ase ofa akon prekun Kennedy Agyapong ba bi obi afa ye chia no ye do no enye bibi enti ne do no nemu oman no yeye oman ne kan continue okon prekun ye do no ofa assembly de na be se me kebio ya me be se me kan na akwa se each and every day no ase o kasado ase me kasado do na Kennedy Agyapong was appointed by the gods of the land. And then the appointed Kennedy Agyapong says he was appointed by the gods of the land. And me be appointed no so soon we are in a bar physical so no. More approaching it was a G. Say obey 2 francs. It's a pie gunamani. Kennedy Agyapong soon we are ya tono. Ama ahunhum na omuna ya we. Akase ebe pie wo land. Eti me kanipi. Ene say
mumbo date ni to onipa bia sebi any part of the world country bia presidential seat bia no only the nations here ye in the church say we ebefa and say we ebewe and the gods of the land e tumi am dey amaye omo verify my ye confirm okay over susu wiase okunpre kun ken in Japan 90% of the delegates than the Nazis here 90%. Let's say I am say I increase 90%. Last said I was 80 and I be bisa sanity seka omo omo say omo to abanu ntema ena ke be ha adwen ba se die bibia de di enti Ghana fo na enya arrehemu say the banter no is between Kennedy Agyapong and Sankofa John Dramani Mahama banter when that 2024 it oni pe bia wo so wo pre presidential seat or MPP mu die sebi position ni die that bia no bi try be target wo se ono so na kono so pe fla bia seat ni bia dey afro it is sanity susu wiase kama say you fan to Alankas enim say baby a edu no okay on pen baby no ntena on retire politics mu baby a edu no Alankas susu wiase ofa oyare makase mu aka papa no onkɔhwɛ ne ho yare onkɔ no onkɔhwɛ ne ho yare na onjai politics actually edi kakra because sabi 8 years ya aban esisui one na adan ne abom kan say almighty ba omia so odi ne hudi obeso so na ho wode hwe ya kan ye wo say still ara onye so betie enti ne ono so omra no beso na ho wode hwe but MPP race ni die utwumu tan a offer a nice movie a okon prekon Kennedy Japan a confirm whether rain or shine or no and ebe 2 franca e wo MPP mu delegate for na atiase men kan ma dwen ma omo esusunsun ya say sanity and spiritual give birth to the physical it is san be babonten ama ni pain na dey atibi ekun bi edi ye dey atuyi etu ofa asem we dey can na ye moving and also Ghana for ehwe the biggest platform in the world a media no and the Bible thing hey o se toilet su o se dwaye o baby o se bia no o chew fun you know what is going on offer you can say mama fanka kese e ma abranche we say politics and Ghana for a year but the number of voter Kevin Taylor Kosia Penny Jimmy for we and the Ghana politics econo et Kevin Taylor papa eti sebi papa no onim nyansa so botu ni ba no fo na ofa ya ga ebia otu no fo no omfa dabi Kevin Taylor na maame ne papa enti omu nim nyansa na se ye ka mu bom Kevin Taylor maame ne papa sebi so mo dwe Ghana ho a ado no mo susu no omo am pre the baby of politics mu alpha Ghana anko the next level na Kevin Taylor Jimmy Fourway ko champagne bema we Jimmy we si American and autoto money at this year abrimpo akateche bi omuku bobra bua se Ghana be ko anim no na Jimmy Fourway useless being way like Kevin Taylor edidu on matem na no asade na sem akọ kateche FIFA so na wo Kevin Taylor otibali kateche FIFA Bragana wonya broni bia no ho bo ne ho so na asa na kache and autoto money Ghana for come and sit in the hot sun here na your politics ni wa na say Kevin Taylor o ye bema me tena bro chi wono mo na nya free data na to money Ghana for Kevin Taylor wa Jimmy o Kevin wa Jimmy too much o papa odu be wiase we Jimmy kwa chen bibia so o too kwa o be di papa tem na o be di Kennedy atene ehwe odin o papa bra be no abo na papa ne kwasi penny bra be no abo ne papa bra bo abo wiase no sabi ya kaboma Kennedy pobo se kwa board in chen papa Kevin Taylor offer so what dig Kevin Taylor router or you useless being when you America atena ono to money pennyfo you have the right to do your politics politics is the dirty game but the way all take honorable personally papa penny mu say we Jimmy now Kevin Taylor oba penny nyansa and ka break of fine so na kwa go stupid being like you Kevin Taylor oba papa so ni nyansa say Kennedy Japan and ka bla bonie and ka blonie chi na oda abwe look Kevin Taylor we be my Bragana how be your politics ni wa ha come to Ghana just like the way Nkrumah too was Nkrumah fought for Ghana
I am come back Ghana ebe face here ebe di president no Kevin Taylor come to Ghana why you so your bema metra American to man wey Jimmy too much ubenya a shadow minded people to me do eti e follow but case and Kevin Taylor other tongue so and you know me don't follow politics to insult other people yeah men di politics e chi and di penny for them ubet make papa na sem ne boni a wo ye ka ne papa wo ye ka but men use the word say Agyapong e Jimmy Kevin Taylor o Ghana park me power sumpa heavy Quebec police station baby e could be physical me pull off of Kevin Taylor when Jimmy too much she show ye bia ne show papa o do be wiase ye bia ne show man o do be wiase ye bia ne show busia Kevin Taylor free mo we are animal to Ghanaians but some Ghanaians don't know offer they don't know when a message am dey chom etime offer Kevin Taylor there obetime ka papa na sem but men did not attempt sir men did not attempt sir una say so ko school nim nyasa eswa timi cha obia o Ghana Kevin Taylor we are useless being we say kwasa penny no so go forms no fight for Ghana presidency no sampa o papa bobra and the deal more papa bobra timo kronwa omo papa nom ehwa amanfo omo no papa nom eyisika ebo amanfo Ghana wo se ejebe no yema Ghana fo abo ba Kevin Taylor ko champagne bi ba Kevin Taylor Jimmy fo bi ba Kevin Taylor abo Kevin Taylor me say me no se be bo asun wo ba disu tro so Ghana ha because Ghana ha say no yet na ho e ma wo fam penifo bi anim enya form don't bring that shit on Canada Japan why are they because ya papa bla me no boy over mama Kevin channel me see ya but I will put myself aside. The brother you over. Yes, papa no. Can I say? Now can say Agyapong. Cause ya Kennedy nyaso wo. Ya ka obuso na boma munye bi. Mu ya muwa. O papa ne cause ya. Now they have over me that one. We cause penny. Who's Kevin Taylor? Arrêsted ninti. Over here upon which who's Kevin Taylor? Also now kateche FIFA what segina ono su kabi kateche MPP ni enso MPP for ye no man enya oblase wo mo yes all they say bema no what segina kateche fighting for the poor Ghanaians the innocent Ghanaians we know that Kevin Taylor are doing the same thing but the way the honorable Samuel Kokoko no Kevin Taylor uchumu time Kennedy will reign Ghana here. If your last blood call it no good for Kennedy, who will make it that way. Kennedy will reign in Ghana here, and nobody can stop Kennedy because the man, the country Ghana they are brave. Ghana is under pressure and Ghana is suffering. Akos ya penny usa America or the Oma MFITB who swan out the dimia why wafuna church say both with ambi abu biba. Ude na botre susu wiase mianga sa odi with you personally or then go police station Kevin Taylor pebambo now we are coming after you we will not sit back for you to insult honorable like that abu be to sell of am da semano si wo na botre na am say onsem na no wasi yes say udi etira obeka de yenka most of times ya na ahwefo nti yesre yesre now papa penemu did not tell us what did say that what he say o say Kevin Taylor ne Ghana said that Ghana Sarada. Ghana asay at Sarada. Afana enibia ba ye pe empenifo bi no maso man ni mu. Ghana mu ne etim, emu ne da sole. Ye ni bebia ko. Ye obi krom nya do. Me to America nya me de. UK nya me. Bebia me say Ghana. Bebia me see I me de chen Ghana. Sanete. Ghana me de chen bebia. Etu wonya bro cha kotena. Na ujimie no mutu kwa na mrefi moti ujimie no Kevin Taylor mutu kwa na mrefi mu root where Ghana is from na mudi nkwajasem o papa penimu a ono wa bone bra ewie no papa bo bra ka we ni Kevin Taylor kwasia penny na obenya shadow minded people so medi wati wo Ghana ke be suo so metu pama de besi apu efunu ba stupid fool like you Kevin Taylor o ya gusori all about them de ba to America no Ghana for a nice movie make one same game cause so the honor about them dinatem kanasem e your politics na mo ye obi ka say kanasem but man you see the way say Agyapong sorry say oye Jimmy abua o papa bla boy me to me for me papa compare honorable me papa won be wiase me for me compare honorable because honorable bobra ogusu ko nim ogusu ye normal. How many of Ghanaians can have a man like Agyapong as a father, a brother, an uncle, and everything?
abuwe bi ba te sell stupid fool like you we nya abotre e be nya ho town fa me say program me da say ahwefo nti me da say ye to so na program no ekọ animu kama nti no wa confirm say Canada Japan 90% of over 90% Canada Japan na see ya na mo ka say most of the times we can say abato ghost of the land adwuma ananye sa na wo kan no abato ghost of the land adwuma yes na ya na eduru ho a enipa na omo ekoto no ebi da ne nsamanfo na ekoto anase ghost of the land need to me pie ekoto aba no egum ema no etumi ema nipa ni timi over se emotia motia timi ma aban edane sika ema nipa gigidi a edeben na ghost of the land etimi over Kennedy was appointed 2018. Yes. As somewhere when they about the whole Ghana, nobody supported me. Obiase meboa, ama for di matem. Ama oko pakuna ngasano. Oko interview busa say, "Bema, o say president already on pay." So just say, "Etu ofa, me say, yeni akasa. Wa obeso utwa bet no bra." When you kasa bebre abani ato ni next year 2024 mu won eto abano eti wa be se wo twa beto se na esisia o kasa dodo ujo onum dodo eti be se bi twa bet bra airport envelope ye pedan ye pesika o for property basis so na ye twa bet no na ye wi na esi won mu a na Ghana for sampa eda we esuwe property esuwe ye bet unti election unti sanity etu ye sofo who a politician, whoever person you are, come and challenge the nations here. Because we are dining with the gods of the land. 100% pure when you're fake. So when I speak, I have the confidence and the power in me to speak. And to your bema, we are comfort, whoever person you are, I will do who forward also. Ni trabet, you know. It's simple. Who will be the next president in Ghana here? And who will be the flag bearer in MPP? It's simple. And that's what we are saying. Yeah, name so come out and challenge me. Now they'll be famous say Ujanya Messi and I'm so Ujanya Moya Bema. Sane Kunku Kano, Togo Kano on Kamboom. Na your manager Padia Sombo. Na your channel say Ujanya me. Azuka Motia. Azuka Motia. And a Motia Susu only to me. Motia or your Cronfort. Motia or your criminal. Tony Nama. Krono no man kwa na bede obetire o edi se ukotie azuka nkom sha fa se de nya se bi ni komsem adere boboba omo hu kan ezusi abeka wie pe na afa obi ade na no abere abetum bi so whoever is following the nations here have the confidence in you say Kennedy Agyapong the man Kennedy Agyapong is the one choosing for Ghana and I was say bantane koso one oko Peko ene John Sankofa John Domani Mahama na Ghana for ehu the nations here kano eyampa no man of God go to the spiritual world me susu wi asenya kama dawroma kamene wan enya kama ne gods of the land adaroma en kamene wan ebete de ekoso wo ho etofa spiritual give birth to the physical Kennedy oko Peko Agyapong ono eye dandel eye confirm de bia ye da ye mo mpa ye se na ho ode be jeja so be bia onam ni ade last week and I come at the 2 minutes say obi de okon Peko Agyapong akọ jabo so kese outside Ghana pe accident anu odin ada papa no na papa no ntina dem enu se omuko yewe ya pe and I come asisia for perfume ye say na ye ndum no ebe simple enka onabo ebe simple enya ne hwe ebe simple be fa ne ho etu ofa sanu mo we na da susu mi aseye ye ho adwuma because the man no sabi Ghana abenfo bi kwa nya nka onabo ma na ga akohwifo be di yeso na sika na egusu Ghana ne boka no man ne kwa bebesem no man ne kwa hayo mu etu ofa we there Kennedy fans around the world we are for king the bushekuo ofa semutim say Kennedy Agyapong they will hear a prayers. The Kennedy hear a prayers because gods of the land and I choose you and I appoint Kennedy and you muni pebia Onyakopon kingship and a unim presidency a home dia Nyakopon support politics because Onyakopon say politics a lie business politician be anyone man or 100%. Politician why you 50 and 60 politician to me 70% cry. Okay.
what you say enti ofa eda sunsun wi ase enti okopre kwasem de ofa se me kan na me se me di me hundi ofa ase okwa hundi me ndi and so from day one before the whole Ghana ebeji Kennedy Japan di otum no na o man channel ko edika ebo ne din dada ye dika kana sem dada ye dika spreading news dada eti ye started spreading Kennedy ma Ghana no fa enye ne yes ana de eye yi kura ne se won se from day one a wo kan ye no even now ono akora nya ntu na numutuo no na still ugina wo na so a eno na ye amanfo bebre nwanwa o se si a ebinom ka se Kennedy enwini but ebedu we be kwa animu no o ma dwene be san dane abeka say oh Kennedy be win but why a consistent from day one? How many years now? So why a consistent from day one? About 4 years ni what jina wo na so yeah 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6 years in here now prophecy we say so yes. Enti de bia no ana de bia nso no enema epie wo honam mu e ma nipa hunu se enema ekọ sanity enema ekọ animu eno ana esese nipa omo hwe no omo de etoto ebinom ho no omo hunu se omo hunu difference a ede ewo mu ba se me bisa wo asem we edi enti ana ye wo nipa bebre wo Ghana ha ye ka NDC mu nipa bebre wom MPP mu nipa bebre wom ana dodo na kon doso mu be ye president a ebinum gina wo mu teteto ye den na gods of the land ekwo choose honorable Kennedy Japan from nowhere ono kura no na onye na dwene se opese obebu eman no ebinum etu anamon presi wo mu be ba ne ade anka gods of the land NCC san krofo no mom na okofa honorable Kennedy Japan ofa sunsun wi ase no 2018 mu me no one tenase yes ana o kire me says John Dramani Mahama epese o sabe biem na oba so okra na otu ni di sankofa ma me bisa o se di entina otu ni di sankofa na o se ofa John Dramani Mahama obesan ba sanity the main reason why gods of the land appointed Kennedy Japan galamsey ni tira ye hwemu o Ghana ha no okay etitufo na Kennedy Japan onye galamsey business on supporto galamsey business okay ena onye ministers no magoje asase ene excavators egu kromo mu tu ni bi no ayi o mani asha ko fo enti esuoblemu batampa oba hofe tu na numu tu se Kennedy Japan ena ahunhum na akon hu meeting se ka on 2 franca enfa Ghana enko nanim enti asemu ye ne ba bonte no na mofo njindi ofa na mofo njindi ofa me sese metiasi utiasi the whole world any country be abeto bebia no just ask the nation see us see enipa miensa wan be winning because we have the power and the confirmation and confirm it yeah Nigeria for there last year and I'm started cancer Tinubu and a led me job be me gina sa na hu ye so the same thing this okay so le for ba beto aba and also Sunday lot of mama Sunday near Tony Pakobe Falls only holomo confirm Sunday so I just say any part of the world of her I did that holomo gods of the land see presidency Yakupon see presidency and to a politician now cause so for chance me go fighting for presidential seat and Yakupon or so for mon pie mawa or so for the do sika de 80 nya so for juma offer because Yakupon empentro ahine na opedia and a cause of one and no compa India no a gods of the land omodia Ghana konya na ya honho dia boso dia etine ka se obusua bia ekonya wom no emu adesie efiri konya na samam na nkosomu na mo be dinya abodam na kohwibra na be famo obi a honho be appoint se bra be di mechi bra be kom bra be say now see me who Christ me nyinti no fa utwu time they will take you honor Onyakopon kebi God will not say anything omodu be ye do mo pe mami bi ofre me osisi a ye firi konya hu ye kohwe mu kama aseso hu ade hye ni bi no ufiri konya hu na so papa ye fro papa so papa be di ade o papa dwane ye o mami be di ade o mami dwane ye mo kola na mo be wiase ni na mo be bre sika timi to mo sem mo be di hia mo be bo mo masu ade enso mo timi ko mo ma mo ni
akushibra na mebo akushibra na mebo it was for Ghana politics and the world politics belongs to the gods of the land. Okay. And the Ghana there, you can't crash the Ghana for sale. The man Kennedy Agyapong, or no, they are verified in the spiritual world, and a land so or you verified. It was open so ultra bet to be our one when you casa bibre for Nicholas of our 10 bedroom house, or 20 bedroom house, more way. Any part of Ghana, maybe I will be ano. Yempe kaswa de ene kase wa was yempe kaswa any part of the world I want to just make sure say uju hudi say oh see how kasa do see how uju do see how say do na me pay because yeah we are verified yeah enjoying too much we are dining with the gods of the land and I am the mouthpiece in Ghana here the mouthpiece in Ghana here but my best say see we are the mouthpiece in Ghana here na me say because in the cry no mo nante sanity here and then say ye bo obi dua say na ye bo obi dua say antoa na ye de na bo dua enka akọ antoa enka mo tete insu na no enka wenye sikasem bebre amamre so ye no na ka waye na ka honhom no so do boni ade achew enso na kopi antoa eho ana amafo eto mo cars no ma sas no mo japade ye nye ne saa eti ye bo dua na person dani dua contact the nations here direct to nanantoa direct ono abecho de also wo ye na je say yi duabon efi hono mo amokokọ sa place ko bon eka first okwa na ka de ade soa wo e ma wo twa kro no hu na ehia one eso ye eso ne ye ti because kope baby te ni akofo obi aba say obi emenyama look at this how can you change the tradition how can you change the tradition so awon so pesika sem do the right thing gods of the land offer omo justice yes. All the gods in Ghana, you want justice. Omo fighting for peace. Omo fighting for justice. It not so we are there. Udi bonne. Ni ado ko se hun biansa. Obe take you on. Yes. Ama the kone piabo awonte. Sa na motie. And e ban the land so sa na motie. Eto for Ghana had here. I am the mouthpiece in Ghana here. Believe it or not, Agyapong I confirm. The can. No matter can change this in the world. Gidi crazy offer enkwa hwe okay malabo sin na Agyapong dia okay bie so no kwa na dem pinkran oda ona but see one obema amanfo so atishoku because Tinubu dia na wo kan ye no ene nia wakeka ni nyina ene nsem a wakeka ACC ni nsem a waka na osusu we itasem so ni we so a esi nyina na se sa nkrofo no ekobọ sa video we nyina ehwe na say obi ato ne sika gum so op presidential candidate aye e wo NPP mu na enne otie wo a ofi say e dey adwene bebe ni paditiri so far you have to cross check say we are done say no politics of a sika eti upeso di president usimu ankenne no di ka cross check it 4 years time na we pray cross check ni ya mentna ho mentwen emani ndu wie enko se sika nsa bla avna be cross check david my sindum na wura mu a oh david so over when you follow the masses in politics you will lose masses ni die e kasa ye beto am ye be se kasa because you can no e ya ade say politicians no also cross check because one way ya oba use sika nyina wie na say bi na e ka che almighty baomia say bawo HS ni do a problem na tina fasika no gu ho kaka wonya no fegu ho na ma ho another HS because baomia age kita na very good the age is good nesa ko bo more anwoma konya more experience nesa bra back say baomia so ontie the nation see a enim guase a mamudu baomia ba ji wo Ghana ha no obefere asemu say see mamudu baomia o ma ne saso no kire ne bra pani Agyapong say bra pani metawachi so aja say metawachi first na Agyapong eta baomia ti say baomia me no say ahohom fo ano no o sampa ono na the chosen one eti mamudu baomia ohian rest on tiasie okay mane nkoye say alu Muhammad eni bi so be device and say chinchina was with me the president ye nya ne saa but see waka say wa confirm yin nim say yes wa confirm here achinye edem we used say after prime minister MPP for ebekoi after that no say yetuma honorable Agyapong said ye wo kan ya obeyi vice president a one no ebetu anamon
who say ɛhɔ no sɛ when you right person and sesanye bi entumi ma for general election when John Dramani Mahama ekohia offer akopre kunangasa ene eye pillar nangasa akopre kun enya ne flabbership the vice obey ni offer one thing say o my penny bi obeba Ghana ha oba di ade one fa ebu ama the gods of the land no ye be dane na adwen ye e wona dwem so oba be ye no ontumi ye be ye free one mo ontumi nye okay Kennedy Kraba no of ebu ama the gods of the land omo na appointing no o me say gu nanim ase na Ken wa wo hwa ese se wa appoint oba na be ma ano de akopre kun sa asem de ye fa to dwasisi ofa edu on ma e be to dwa ye fa to dwasisi asa me pentem ofa da no sakopo Dramani Mahama and I was say osesa ne vice no oba no okay woman no susu wiase wonyine yie ba na se emre bi wa na wo kan se SSH John Dramani Mahama eyi oba se ye kan ye no na kan ma se onfa zinato yes what kind na bo zinato onfa no and Mahama delay ye for more than 3 to 4 months so we kaya sa tem na sankofa ene Papa J edin sa woso Papa J so ne ba no su nyini ye uswa ne ba ni swa on pese enibre o time ko ne ba no so Ajima kwadu kwa so ompene enka the best person for Mahama Ajima Zinato Mami Jane susu wiase onye complete mami no oyare onye complete eti mama esesa na running mate because yem pesi yem pesi ebedu wo no no na NDC for ka say and I said ne ko say because I election we there ahonhom di mutintiman election we there election bi a Ghana to aba so election we there a cool chop because Canada Agyapong win ya o ma break 80 ensi wo Ghana da ebesi offer ye di mutintiman na so me to offer me nda offer hwe ye wo se be ku wo so no a se abo so to form a unya ntati a nya ho na peace of mind yes se ya ka asma to amanfo so airborne pa say na sisi a anim engu ase no offer me nda wo da wan hwe ase each and every day ye consult ahonhom atitufuo na no kama bese ye kofa ahonhom bi aba Ghana ha omo free Ghana ha ombe fight amankofo bi enso mo ba ye no omo betie enkomo na da ho no omo say so omo forget it na gods of the land eyo omo djuma so ati ase eti we die okopre kompa ebokeke na wuhia ofa memenda ena nya de so ameda e wo say kokwa we and abati we e confirm no obi ehun sampa. This is the seer. When and the seer of the century. Come on, because said before now, Ghanaians will know that you are the seer of this century. No, majority will be in your grave, and majority will be in your sick bed, and majority will be dying with poverty till they die because they don't believe in you. Before most seer in you, and your sanity and so far. But the Kennedy dear, we are blessed, and my Ghana. The empire so also bad. All for a buo, and my gods of the land. 6 March, and no more also here. Emma enuane eni nsuo egu fom no onye na kama honhom so kan ho na adwene wo papa ne team no ontumi nye so the agriculture be call the next level or the tourism be call the next level infrastructures be call the next level job creation be call the next level no sa adwene no enta papa ne team na bia okay yo mo na mo pe confirmation no mate kwara ma no aboroso mate ama no aboroso enti se nation si atransi biom na se wanka eho asem a muhu se waka wi o se dia ka no movie enti no ye nia ekoso e wo social media no eso ti a ye da se si ana asem ba konso a pese on confirm na ummonwure mu emaye no ene aketesia Maadwoa yesi obi police ni a wone no ehihye ho ni ade akobonutuo ekuno atsem no enwanwa because yenim say obi okora na otutuo ebo obi ba ko a na dwene timi esesa onu no ho na wagyae na wadwane but wetima gina na nam aboni panutuo about 4 or 5 times a wode agugu nipa na basa wadwane ebinom se aketesia na bi a wagye bema ne sika adi ana wosan akofa bema foforo ebinom se bema no onware no enikwa se obonutuo ti se ensem na ye bebre na ebase ya
na wo a wo ka sunsum mu nsɛm yi wo de ana yɛ dokore because wo hwɛ na niso a ɛnyɛ normal sɛ ɔba akora no wo bɛ ma wate sika mpempem kora yɛ ɔba ho ade asi aborosan a ɛtoa so ayi kora ama no a bibie ni ho ɛsɛ sɛ ɔba no yɛ ɛba wo twituo adi kum ɔba no na wei a ɛyɛ mpana a wonim busuani bia ɛno na sɛ sɛ wotumi twituo ekokum enipa enti Ghanafoɔ ɛnte ase wiase nyinaa ɛnte ase ya esi no sia ɛsɛ ɔfa danos ɔfa sia ne di kan yɛfa condolence kɛseɛ ɛma abusua yes aban na abusua Maadwoa abusua mashradie ne maame ne papa ne wɔfa ne nua bɛma ne nafofoɔ nyinaa no yɛfa condolence kɛseɛ ɛma abusua ɔman Ghana so yɛnkyekyere reɛ na de besia na esi no ɔfa ɔsɛ afisha sɛ meka sɛ ɔsɛ esum kɛseɛ ɛda Kumasi mɛn Kumasi will face a lot of challenges before I ever talk about Kumano. Kumasi will face a lot of challenges. It does it may say a software Kumasi emo muso a confu Kumasi emo muso yes na among far and pabo any amare to ye and yes sir all the baddest news in Ghana here I bet he to Kumasi I bet he to Kumasi I bet he to Kumasi Alpha Abayano susu wiase ono am na boa dada hi no ya boa ne maame odi ne ba asase so abusua no mpe yedie abusua no sebi susu wiase kama se abusua we sei onipa bia obeye se all rise e wo abusua ni mu no obi na be yi na fi wono mo abusua no generation upon generation ebi mo wu sei ya abusua ni enye first time ebi ni abusua ni die ebia na enye etuo but in other form esi e wo abusua ni susu wiase ofa me catch us say slave queens for any nurse for any ema enhwe mu hu yie na ema be wu afiwe pa any form any means and anyhow ofa ebi na hu yesu Kumasi abrante na odi ewu no susu wiase sabi ahonhom yesu no we aba ni say ni de in the eyes of mortal physical ye be ka say we di ewu tie jeli no anase yenku ni bi eye sa na be ba no but abayo no before na oba be wu no daye koso wo fie ho enso ma fa na serious na de bia meka so ni pe bia oda onso daye no oso daye so nkai ana onsu bi kura no join the perfume world na etimi so daye ne kai daye ne hu de koso susu wiase oni pe bia de perfume gu so bi dware obeso daye akai daye ama na ehisi a akire wase no hu de eboboy de eba etuofa abaya ni wuo no eye ya eso ne maame abusua ene ton no yedika dane na bo sunsu wiase ansa na sebi physical etuo no kasa e won so etuofa we de enka ne bebre eye sunsu masem tina me se asem si a kwabisa obi yo ade mpo ne eye o ya kwabisa obobo sane se yetua kwabisa obi bi wiawade a kwabisa ne busa the reason when tia asem we de eto me abusua no eye abusua sunsu wiase ye de sebi eja and etwa abusua no hia sika emfiri abusua nim enti abayo no so ni monyam kita na eso a baabi a okeka kono na edu baabi a ono so atadwe obete de amayi atoyi enti saa na aba no enti eye confirm in the spiritual world say Maadwoa no yedane na aboa na land etuo akasa wone so enti ofa we de susuma fam no na ye ba no physical so a abrante no enso so wanya de ono so ni fiefo aton no abrante ni fiefo aton no ewiase onipa bia kama beka se handcuff edi wechi no hwehu ye no anya aban ma ne onipa bia ye beka se tie car tie edi wechi osunsu wiase no ejina for accident ka be bo ada so obenya accident ana ka be bo ana bibia ye 4 times ebetimi anoke wo down ama wede wenya asem etuofa wo ye come deep etwa 360 abayo no ne maame ode ne be wiase ne busuma honhom eye confirm so omonya amamre omonye hwe omudi yesu echi ene asofo bi aba se omudi hwe ni wiase bibia ni wiase nkase mesi ye eye asem ketoa odo be nko a ene me ma kwabla ne atwituo abo ne dofo we mponye se na yiri nu no be ma no wo yiri wo fie dada o ne mpena chese sulele kwa so eja hono tintini nemu Kumasi ni kaswa Kumasi ni kranse de hono tintini nemu ana je say aboyo sisi no sala no ade wotwem sisi won say be me bia sebi o say abroche ebe so de be fa ne ko e de ni kobo kwampa so ene ne fofi anto ata
and abayo atwa ne nananom e won se do for we susuma sem okay and so land there enipa be ka say police ni wanya de and why say ba abayo no ye ku ne wi dada e any way e be si hwe se de na owo ni po ba no ne ma me kebi wentie ne nua be ma kebi wentie obi kebi so be pie basi a enka nanka ye hwe se senka enipa no ni fiefo akuna wie ni fiefo aton na wie a ene enka enkofa obi so nka ne o free fia o kona nka bi a o nsunti na o mofo nanka wongu se no de enka enkofa obi aso ofa se ewiase no obi amane esan obi so ade ase ene nkofo bi so owiaso a yese asembia be ko asembia ko wu a be no ono abrante no tutuo no ya ton osunsun wiase ama amane e serious o ana abayo no sunsun wiase adane na boa eti e confirm say was esi e confirm but oba physical so I want say ye wo ye nuamanom bebre so wo ho a ase kwaya o mu de mema ni bi nam so no etim de anibre eba wo because oba bi wo ho a one bema we na ewo ho bema no betumi abọ no ho ka aspendisika nyekuma ewo saa oba no ho na obehu an se bia oba na san kofa empra foforo bema bi wo ho a ohu na nakoma ontumi enje eno no eje afutuo na wodi bema wo mo because eduru na bi a sunsum mu no omu ehihye but ebeba no nso no na nam bibi so na ebeden ebeba over sia sunsum wiase ahohom etimi appointe oba ema bema etimi oba bema bema bi won ma ho etimi yi oba ma no ema sa oba be se na brabo nese ahohom pese omun sei bema no sanity nti omu de fa oba no so sanity omu timi yi oba so ema bema so be se na brabo eda ho no mo sa na abayo no so na other ways so afa ema aba wo pede ne ho ojo pa de a chese mo chire of a mama no so pede no ko ba bi 7 moche so kwenko moche ona benye baby ahunjo asemo of a baby ahunjo ma aba no enwi ebonko nurse bonko bibia be wiase bia man pebi eti so yoba na so esle queen a so kan me ma be sensia boso yes I do no a week so obi akwa man 2000 is kaketwa a month obi akwa setting is kaketwa wanye ne sai nye yie kromu ayese wanye ne sai nye yie na no ofa bi oto se ofa ase no ono de onsa no ofa ase onye sile queen wa o se no ofa ase sile queen bra bonten wo hwe ofa ase tiri hu red and green na de ya enye sile queen na mo na mu obi ne be ka ni nya be man kra eja dance se de bia osori a opie won kan hwe beta na de opie no be pie wo hwe abawe bag ya sen ntemu asa wanzam ni okotwa kwoti enye sile queen asemu etu ofa kromu ade e ma no kwan mo ne me ma ne bi fa so no e lesson basi a sesi a pe be man kwagini sikendi sesi a no yehwe nia ekoso ya wusu se ekọ animu no aware pa no wufi se ebetumi akoso te se kanena na aware ekoso no over aware sesi ase wo ya esuro wo ya ase be ma ne oba no ehia be ma no esuro oba no esuro nti obia e de na dwene na eden edam over aware de e max because Ghana for power mema power mazu power ofa kromo ase ye sika na edwumasem nka wale no kibe ko bia be wale enso sebi sikasam enye ena okope oba sebi ne wedding cry ye twabo no to no ma esifie wedding amafo be no nsa omo be no ma ko keke no enso kan tete na ka eye maame ne papa abusue sare betututu ne atrase traditional amamre kwanso eno ni aware eno ni verified ba suatra na suatra osofu bi asebi Holy Ghost bi won so anya papa no so offer ayen semebre ka se ye ka eni semebre be ebeba ba de kan na say kromu anom Ghana ha uyo ba na osisu apa edwuma bi na de na ye pedwuma na ye na ewiase we sebi we de oda we no oda ade eno no emfa so be ene be free maba afi obo wo sa be ma pen no so no na de na fofo na afọ wide esi oba bi of frame osisi a
na mitio pale kota mitio ni ofutu me sa dey yes wakonya mpra afa mpra bi ni na hye no ma mpra no eja no oh na di oba be wale na nkazankaza so ne mpra ba ko ne cards no no on dia kusi be ma na to kai na ama na afure yen ko che busuafo a efio kwase ni mu dada afa ni dada customer yeni lo fio dada anu ti na yese wote wa boji bobra papa won taban etu a bebe na bia nkrase because one hwe ya ana ampofoje kan ya no si a wo betwa wa kwan to so ana wose asase eda hoi eye kurukuwa etwa ni nwa bribia ese twa besineti enti se wo dua adwadepa se wo ye bibia ya depa na de wo bedua no eno ana wo betwa oh ampofoje nyankopon Mr. AAA nyankopon may so rest in perfect peace because if you do good you do for yourself so one hwe ya ube namua chance ba kwa ube nke bia ube nya wade one hwe ya be man be ba na nadamfo bi ne watwempena da be man be ba na ninua bi ne watwempena da be man be ba na ne papa ko sugar daddy ne papa ene watwempena da afi na ugina na wadwiri mu nyina ye he so ati ase enti no edurumre bi a eye futuo se de nation si a ye ka no yesere mu muntie afutuo no because oba bi wo ho asi a osi so no wafa mema bebre enso obisa ne se mema wo fa wo mo no edie pa na wunya firi mu Agyapade ba ko ban na wunya firi mu a oba ni ntimi mfa ne mpo ade we ana so to so onye oba so yo be ma no ni sika onye be ma onye oba na to so so dia ne wa onye oba afa eye wiase no eye new world na eko no ye be ne de eye wiase fufuro eko no tima ka se generation na e ba no fa omo de nsembe be wiase e na ade omo be yeso no odwun won tiase because ni nyina e de ni bre ni wo ni nduro sem ni sa nyema we nyina na eba so hu enu nti e ade a e wiase ofa obekum aboa otromo adwara sasa akojale asase duro de ene ka wo jane ma ode ne ho he ko ya se police ni udia atatete for how long ena obedia atatete abrewa so ko se ne ho akonfo eduo kakra buya abrewa na edwane enu de nyawu se osu goku hu nyansa be ne wo o ma ho kwan a ahohom du be ye adwuma wo yire oba so ni oja ko ba bi ofa eya na ntwe bi so ho no ma ekimika koma o ti so ba na twini ye pa ma ewura no we odo bi ewuo no odo bi ewuo lumba be se ade onim se ye fa ntwen enso me de twen ho so no odo bi ewuo no oba yi se oba yi se me ne no ye hwe da na ushutu no oshutu ofa eti we huhuma sem eti abusia no kwa bisa abusia no enkwa bisa no mu hu ba bia ewuo no efiri e sanete we o mo nsi ano kwan a ebe ye generation se abaya no so awo ba ne ba no so yo ba ono so benyini eti ono so no ebe falsa e ye generation at ne be ruli eti o mo nsi ano a ebe repeat ne ho some years to come amobia ka se oh se ne ma me kwa sa na eku no sanete yo sia asemo ye to aso ma me fa we entwa mu say last bia na ye bon komo wo since when itasem so o ka say kwaku anan na ye ka kwaku anan ona bo kana Japan ho nsem a o keka ne ade na wo ka say kwaku anan o pesi obi beto cameraman ne ade say kwaku anan wo hwe since when itasem kwaku ye tia o me ka say o hwe ye oh yeah ana na no kwaku anan say wa ya konya office bia eja obeye na ase akutiabo ono se ya kwa bia ono ote ho a wodi shesi bia si nani ese mi camera me sese camera me pe ba bia ya adwuma ni ade ana obo akuti ase ba bia wanya na esi nim kura na mfifire bete do kura na obeya adwuma no oya advert opesi opemwa ndiem se ensem a woka ye no atwi kwaku anan over atwi ni pa na emse we nso be ma ahwefo hu se de na wo ka no na nye se ntro na wo twade ato no so na mom huni sanity over me say come home gods of the land yes say a dan e waso a ne ka se nipa o ne honhom opa sedan mu unkwa na se o
eso honhom wo ye be cho de oye wo me se wo dwan na India wasem de betimi aka o kwa na ofa me so ni kapre o ye toilet bean se wo hu bi e ba mo tie because en se ma o kan hwe baby a odina baby a odina a o nya abra wo kwa na wo ska wo go to camera be say $5,000 or $10,000 wo say ska ni bi e di kwa na asese e na opa amafo che say Kennedy atamfo omo ne Kennedy twe asase so yi omo ma ne sika na from the studio na otimi fa Kennedy hu sem emra bonten edegu o enso kokwa nan anytime you stand anywhere to talk bad against honorable Kennedy Agyapong may the gods of the land strike you with tender any part of the world you be kokwa nan baby obegina akasa bone afa bema wa hwe wo da se ne yemu ba wa mo atade ase amo feel comfortable na emom no esanse we spiritual being no utimi ni dipa nante toilet being utimi ni dipa nante over obi o toilet being won say odeka 1 cedi no nya $10 billion square 1 cedi on tuada obi discan na wi na saba da na ka so jenim guase kokwa na tuwe oni kapre etia na me ya say otimi ka so ono sikeni be banta o krumu ase kwagu oni bibia aka edi na be ka Ghana for betie the love Ghanaians have for Kennedy no dey na be ka Ghana for betie only few Ghanaians are amota Kennedy Agyapong we understand that the world no unya love 100%. Yes, we be entering no. What I say, some will hate you and some will love you and you confirm insanity et of a corner there you have some to check come no but we say we are sure say onya or sponsor onya oh sponsor the obenye bi but enko siaga kokona bra ba obo offer it say only kente konsuo ti say was only kente si papa no say obu nsogum na wasoa agogu ademu obi fra bonte ba no bu say jack e dey na mi konsuo o he kente na dey si pipe na no a no o hwe wo ye be wo say wa bodam o mo say wonye papa o bo say wadwen ni udrim kente ni konsuo eti kokona na abra bo ti Ghana ha de e ti say only kente konsuo say akwa bi a wa share space a ono watwi ne kokona na enyo ti pani yen o ye nyakopo esira ye gods of the land esira ye edi kwaku o yale bo pri na esisia na yen sa yale enye sa kwaku woni na mo say ya na we yi ase kwapo no enso highest 10 Ghana highest be 10 Ghana kwaku nan me modua na me nka me do attempt me say any part of the world that you stand and speak against Kennedy the man Kennedy Agyapong may the gods of the land strike you with sickness say stroke crying for mouth that them na that them because unye nipa onipo didi wi odna tutu for fa onye nipa etofa asma me ka se kwakwana na wochire ni hu bi e na hwe be market ka odira osuwa okasa efifra etino o wi no godwale ade asem ko a o se nye ba bia obetena ni eti ni ade obetena asem afiri na no ba no asem na kwakwana don't have anything to offer Ghanaians kwakwana say o won say mi kan na nyansa wo ma o use sansem no ever better than life if you say oh say me kana senyansa wo ma use that sense to better your life they be am say reputation is the mother of all knowledge unim nyansa ye hwe o ye be original one mo za ko unim nyansa unyansa du be ko etiri unyansa be bie do sama unyansa ebema ewiase enipa bi ko aba won cha be pe futu eden e wo nchen edigokwa nan baby a wo duyi ene wo school a wakoyi ene wo fake certificate egudam yi o de be ye den uti vonya hwe etija Kenya na say bomoden na pe chop bi makon Japan na olume pe bi no fa wo hye na ye sare aga na ha de sa yare na di ochi no epia bonten a media no so asese na ba sese ni passe mwa de ko to edu na no kwaku obre obi a be tam skama kwakwa na so onye ko to camera e die ofa so on na mama kachi na o bo adwuma on na mama kachi na e pe camera o pe sponsors obenya o pe camera over kwakwa na me say anywhere kwakwa na will stand and speak ill or bad against Kennedy Agyapong the gods of the land will strike you with stroke on a striking because ye kasa yes ye na ye kasa me kasa ye ho etu e be ma on no kosu ndi Agyapong atem tender and be striking one time and ye tender so be ku tender mu two your tender a strike a city passo a kuni flat and your tender so a strike city passo and the yale na ba ni pedu anim
now that they mutimi sorry extract was so a ebubu ngwan ohwe but as time goes on mutimi pie bi okay enti kwaku we dey yesrew say adwuma foforo bi na wo be ya me fi say eno be boa because adwuma bi nipa bi wo ha wo ye wadwe say wo no etwe a ase o how otimi yes over say Ghana for say omo no e be chile a omo no be dan a over omo no be chile say Ghana for so mo dwawa over uchu time Ghana for dwawa enti kwakwa nan baby on bia no mo toni kra say the nation sia the confirm sia the universal sia me say or your toilet being on kesika for ho and kwaku can never be rich in Ghana here how to mouth ni there and no one never call grave mu and you confirm so change your mind and change your plans about Kennedy Japan and send apology to the man that catch say bra penny from a bonnet cheme na the may be ami nye bie na yen kebi ma na just up a camera abetna baby abi Kennedy atem Kennedy atamfo o met ma de atobia ma can we tell a champagne kwa oni skaba camera de obo mo be say bra be didi Kennedy atem no yeah nkwala na ball pa penny mu abla bo be na ze nkwala na ebe pe camera ma say ko na go di Kennedy atem na wo onye bibia to aduane di kwa na wo ye disgrace to men o to men wo ye disgrace pa Mr. Wow Rotem bia ya me ka say ewiase woni nipa bi e fa adamfo woni nipa bi eye adwuma woni nipa bi twempena woni nipa bi ware woni nipa bi esan na se montam etete a enye ensem a e course wo montam na wo de betena bonten aka that is Ghana for you Ghana nkurasem no they comedy na so a maame mpanifo a omoye nkurasefo papa mpanifo omoye nkurasefo na amafo bo amafo audio and we audio and we naked pictures and we say they are animals we are animals for how long will you take say media down ye fanya the papa ye fetufu ye create bibi abi this kameba it's all about insult and where you say aggressive one kwa shadow minded people animals animals see when nipa no esan ye no na u susu se nipa no mo san mo ya adamfo mo nam mo koba ba o mi san komo be ba so mo ntem me say obi won ma otimi frɛ me so me say see ade me frɛ me di na tema see abe so no I record am trouble thing me o frɛ me a odi ma tem na me so me yama de foforo o kasa na obra na me dum me say anti me go for di ma tem no ba me frɛ me kwa abusua julo bo obedi ma tem sa me kasa na ma ka say ogbena onye ma pass for no ama ne nwa ba ko honest be di ma tem sa na na me be frɛ me say me di makoji say Kennedy Japan ten ono so di matem samanke bi me ke bi po na yo there because what di matem no say we need time mo bibi ameye wa me to for susu wiase me person me ke bi po no ka say see am friend di na tem nya record that you not get me so anybody who see media ne so and am we naked picture and am we audio and am we animal you people are animal you are not mature beings mature beings ko help of no. The white people are using the internet to make money. Yes. They are using the internet to benefit their countries and their thing. Now that's Kromwa and I waje abos na betasa abua kosia and away Jimmy and away you say look and yes sanity here. Mom yes say mindset. Before let's change our mindset small. Na yeso yenko yenim. Na dey be recording na ye day. See I'm say last ye dim komono ka say Queen of the Sea e be shefa enu nti no omu edi dwafa ensuo so omu nam ensuo su tukwa ni ade omu enhwe omu hu yie ye hu say em say Spain ana em say Spain ye hu say ensuo afa enipa bebre e wo epono so a enye asem ketwa kura na ekoba sa ya na sankrofo no enim enunti na ya sila omu age ho achinye because on say edum na bia Ghana fo kura ya na say Africa fo kura ya omu tu kwai ko amanone ani ade edum na bia nipa kofansuo no sa obeti aye sade no abutu ama nipa ni nyina awu wo kan anche ana sa atwire nche we esiye eguso ana se sese de of eguso koso afashe no koso se ejina ye be ka kire mo eba ne sana abrofo no ya we to mo komo koso posu bebre ana Queen of the Sea afashe so kama so wodi a ye wo enome bi a epie
eba nsuo ni ma enye asa no ma no ma no mo tempie okay ye wo mo ebu nsuo ase mo su pia bonten ene o dey sa mo di asoma den akoba the queen of the sea ayi de afase de the whole world eto nipa bi a wona mposo no hwe ohu yie because the same be the ebeba ene bi apie with Spain no sanity okay to fa rules and regulations at the wiase etu be wiase na say osun follow rules ni dia ene waso be de ebeyesi enipa ye de na ye law ye creator to am ye won say everybody so bound to the law obi edi law ne so obi edi mra ne so so enipa ye ni so Nyankopon so bo ni wiase de mra so ye de atutu be dia kromu a okọ ye normal village ye baka your time aye de ye nko ho enti wa obedi echi ne okọ a baka be fa wo epo Ghana yes Tuesday yenkopo wudi ochini a ebeye eti esanet esi diso na obi ahon ye de eto no si a emre bia ye di nkomo no san ka se Agyapong enhwe ne ho yie wo kasafa Agyapong ho de futuo ni ade ema no achakakra but nansen ye hu se one ne papa haji social media no so afa papa bi aba wose ne ba ne Agyapong ene ade wo yusi se saade we esese Agyapong etwa nani ehwe papa no esese Agyapong anyintum se yes eye ne papa na won twe no eme no ho ana eye temptation bi a se wanhwe ye ne se o reject papa na enam so e de ohaw ne amande bebre no over ewiase e wo no maame oba tan onyem ana oba anenim ne ba be ma won nenyim be ma won nenyim ye sanity Agyapong asem abeda media yeso amafo twines le ni abasai papa no enipa bo pini no Agyapong ayo obi a sebi oye fele so proud too much so Agyapong sebi atachemu na ofri ana sebi Nyankopon amoa be nipa enti se asem se aba wo adofo obi on ma odo opo asem enso asem we ba ye ni timu e the end no ope explanation from you Agyapong yes it is about na abonti and so to man say oh papa no ye fake ye say ya we don't know the truth in it eti bo pini papa no we nipa we peni enchechemu bi ba bo pini no na enchechemu bi de enkoso na ye hu de ebia papa na wo wu na wo so papa no be ko na nye papa no wo be ko na ma me kwa do kwa ware ase na wo so obere hu ene Ghana fo a ye ka say ye omubo no mo hobi those time o Agyapong age a wo mo na na he time a Agyapong ne ma me esi so ofanye no ko data phone ni ho bibie ni ho ofanye ne eti so obi pa about bibi say ba mumu yenya abotani pise ni remu yie me ya tra say engine straight away sa ofiedu o mobi papa no na media no sonjo na ebu wo ne ho ba si a ede na obeka fa emema omu ne ema ewo a omu hwe ema no omu hwe omu ma emema bebre wo ho a onimpa se bem oba we me na me no ewo ye de koto nim kra onye ana ema bi nso wo ho a omu de nkrofo ma ema nkrofo ma Krofo over majority of Ghanaians omu nim on papa no e man mema ina maame fo no kan kure maame fo no en kan kure that lamte die ni okoyi so what is here approve maame fo no kan kure ana offer maka chop say be me bia odi nipa odi ba be wiase a wanhwe no e case ma yes be me bia wanhwe ba odi ba be wiase a wanhwe ba no e case ma utwumu time odi chopper e be ba bonten wo wuntema odi chopper be ba odi chopper be de e be ba eti be ma de odi ba be wiase a sika nu okwapo na so ke ni o sa pa wo bia ka be de ka wo be ye de chance eti no odi akwala be wiase no ahwe na aboampo ugoto krama be tufie na se wa ma na aduane eni a eye bone kese e ma Nyankopon because krama no so na mabonti a ko be didi usu na be tufie na ma tu gate mu e na she gate mu e na komodi aboa no e na so na mabonti ntofa sa na ma we na no e nipa abrabo eye case eti so de ba be wiase na se wo so hwe ba offer wo wie ye be basa wo wie ye e be the west the world it be bia enhwe ba
na ewiase enya peace na nkola no so nyi a omo so akae papafo no na enkoye se oba no so fa nyinsa nkwahye nipa a enye wono na ofa se obi kan se ebi di guso ebi di kan ebo apatani wi na ebi so be boso na se do di guso dia ono no enye ne dia so oba no so ho na ede oba no so ne ska wo de ere dia so ri kapre oni komana onye ensempi eti so oni ko bi esika wo na achie no akoda ne asotwe ene ohaw abeto sebi abusuani mu so dia say man be your friend me o say ne maame ede ne kwa aware ba ne maame ma ne hu say man na one ne wo na ye ne papa esude bia no papa ne bufu a o say nya ne ba no na ne timu ntin no papa ne wuye ina na maame se ne papa no ɛna ɔde na asɛm agya sɛ yɛnhwɛ ma no sɛ ne papa no a yɛ kom no kama bɛsɛ nyɛ ne papa no ne nyina mutumi kom deep ni na yɛ ɔfa saa no mani na honhom yɛ spiritual DNA ɛno ano spiritual DNA ɔfa na land kwampo no ahonhom etimi sisa emogya sɛ abusua bi wɔ hɔ no ma na sɛ ebia emu nipa ɔbaa no wɔ mu no ɔkɔhyia sikani bi ɛne na kwakoda na so awo ba esa sɛ mpɛsɛ maame no ebedi yie ti no ahonhom etimi sisa akola no mogya am yɛ kɔyɛ test a yɛse ɛnyɛ ne ba no ɛsɛ papa ne ba no eti saa no ma no DNA test no o bɔ physical no masa bɔ spiritual ɛyɛ confirm yɛbɛka kyerɛ o na sɛ ɔdate lam te je konkɔ na kɛso musa yɛ spiritual je ɛso sɛ spiritual ka o ebi ana spiritual no o ma sesa no wotumi sa no ahonhom tumi yɛ saa sɛ honhom etimi bɔ paneɛ in the spiritual world ɛma wobɛnya cancer wobɛnya diabetes wobɛnya stroke wobɛnya hepatitis B wobɛnya AIDS a ade dɔ mutumi sisa wɔn gya no ɛma wokɔ test a doctor ɛnka nkyɛw sɛ ɛnyɛ papa ne ba no ɛsɛ papa ne ba esan sɛ beebi a ɛkeka kɔ no okɔ yiedie mu ɔmo mpɛ ne saa eti yɛde no guasɛ ne confuse bɛ de ebesi mu ɛwɔ hɔ no saa eti papa no kama ka kyerɛ sɛ papa na wogu no ɛnyɛ ne papa no nti wɔn busa ne maame sɛ ne papa wei ɔka bi a ne maame sɛ papa no ɔso kama sɛ ne papa no eti ɔfa spiritual check up ayɛ no ɛyɛ so many things whatever you want to know in the spiritual world honhom pɛ anything but we play because ɔbɛ wiase gya yɛ ɛna asɛm bi ɛkɔ so wiase ɔmo n'anim yɛkɔ so nyinaa ɔmo n'anim wɔn nanananananananum ɔmo bɛ wiase gods of the land ɛbɛ wiase asana Adam and Eve ɛbɛ wiase they were there before the world ɔmo wu they will live till their kingdom will come ana unhu no ugo hu no wei ɔfa go hu no wei eti DNA no o bɔ physical no na ma bɔ spiritual so aka ho because majority nkwala na yɛ sɛ ɛnyɛ papa ne ba ɛnyɛ papa ne se bebree na ɛyɛ confirm sɛ ne ba no ba ahohom esa sɛ yedie ebe muti no ahohom etimi dane no ɛma ɛkɔfa confuse ba wɔ land sanity because sɛ yɛ nipa die die nima ne sɛ physical wakɔyɛ DNA ɔkɔyɛ no ɛnyɛ ɔfa DNA ne ne ka no kuro DNA ɛyɛ nipa na cross check ama o ɛna spiritual world no ɛyɛ honhom ɛna ɛkyerɛw ɛda yɛ fa maame obenim aka kyerɛw ɛda maame wo yɛbɛka kyerɛw afa yɛ na yɛ sa no ma wo na ba yɛ bo hu de wuro too much etinya ya kan bo sɛ spiritual check up ba si a adeɛ ba ko nso sɛ obi wɔ hɔ na sɛ onim ebi a onim sɛ yɛ wɔ no adwoada onim sɛ yɛ wɔ no Monday ba sɛ month any year yɛwo no onim anasɛ month any date yɛwo no onim bia onim year no onim day no sɛ Sunday ebi a 2019 na ba sɛ month any date yɛde wo no onim a ɛno mo hwɛ spiritual check up a mo betumi ehu ni na yɛka ehu nipa no sɛ ɛyɛ small thing ehu nipa no date of birth afa ɛyɛ small thing ɛma honhom the only thing ahohom entimi nyɛ physical ɛwɔ asase so ɛma nipa ehu ni sɛ yɛma nipa nya ne nipa yeah ahohom ɛma nipa enya ne nipa wewu ɛne de ɔmo nyɛ ɛyɛ disrespect ɛma Nyankopɔn Nyankopɔn pɛ na wɔ saa tumi no kama bɛsie but aside that anything concerning about mortal oba kama katia yɛbɛka ni na akyerɛ anything concerning about mortal oba kama katia ni na yɛbɛka kyerɛ
lady bi ofrem o si ni kunu etu kwan first no or Italy ona mo te se o free Italy ko Greece e ko be se 10 years ni o mo ntin nkan no so on frɛ the numbers ni na the edum no mo ko ba bia yeso wo ho asofo so onye oba foforo ɛna wa say e be sa to akoma onye oba foforo ɛna wa say enti woman contact ye no ɛna ye je ne picture ye kom na kama be say we ni di aka angel of death nsa enti woni asase so okɔ tio samis wo wu akontu mu no ba asofo ka chebushafo no say wa wala oba foforo enti no wa de wasesa no ma owu ye otiase eso ye kosaki ye no na ni pani di e wa asamado ade owu oni asase so ti say atwudie ya esi ya na ye nhunu de esi a beginning na obeka say wo cross check e wo hu say di akodi e confirm owu eti over Arrεsted dane whatever you want to know in this world no sanity and adwuma wo ye dosu o for dosu spiritual check up no a whole hospital mua say na call hospital say doctor enfiu no sanity eti na so send no picture men ka bibia dey enchire ye because the over catch them no physical and wo be kan ba susu wiase no de esi ye ema we eba wo so no eno ne ye ka to ko pe solution so just here it offer sanity bibia no ma kama entimi kan che nipa just we musa question just we nya time amaye unya time kwan dia everything you need to know in this world you be catch it up Mr. Ghana for around the world onipa bia no so onu ku na tia bisa ukru asana wasa no ku picture amaye so ono yire na tia busa oyire asana wasa no yire picture amaye offer asemesi na sen a man fa tudwa obabi hwe ni kunu echi na oni ni kunu nya ntokwa osi na esisi akwa asem abuhwe mu sei ofa ntokwa ni nso vi wie yo sisam no e ba osi a obehwe ni kunu echi odi di picture oni kunu picture ebai ana obehwe ni kunu echi se obehwe ni kunu nso enim ni kunu ni ana oni ni kunu nya ntokwa oni ni kunu nya ntokwa odi kaseti ano oh very bad say the bushoma beyifo e mani nye yiye di bine dware ni tia abrochi say no na one god the class say very bad ama up to now asema egusu aye ka o abrochi etimi siramo kama aseme fa tumo nim say utimi numa du ma yarefo oba na okunu monye baako ansa na mafre na esisi a wo yoba walefo a na okunu pesusu no ma enfre yen we obema wale fo na oyile pesus nyoma enfre ye enye by force yeseremo ye pamocho ye pese abusue bi anije ye pe peace because spiritual work na ye no ye ni agro ye pamocho yeseremo mosusu amode amanfo picture ese me say obeso hu na chi nya dale sa adwuma na ye jai eye wo but ye nya obi die ofa ena enkwala no so a enkwala na ye be wiase a ye de padlock atu omonu momon kasa no fa ade a ebe koso wo wiase kama se majority ebe wiase omona so esikafo etu so wo ba na se on kasa from 2 3 4 5 6 7 to 10 years kono on kasa ment na ho we enye doctors for adwuma we enye aso for adwuma we sia adwuma honhom and yes sir because come and say majority of the reincarnation beings majority of the reincarnation beings they be wiase so no esa say honhom etuma be wiase peniti no bebe na eskafo mo say back eti no ye the padlock ebeto mo nu ebi aso besi ebi so minimum ebe ye yi eti so akola sa bi wo fi a bopi the nation sia na ye nkyere wade a ye pe ekopema ye na ye mbo akola no na wontimi kasa na ne sika obedi wasase so no embremu obi won so a ne bia what of akola bi o ha ne bia wakasa da ane bia kasa na tiko ni na ya de ba ni na wo sa ya honhom no eni monyam ti na ye ne sa ana what of ebi nso o ha na ya wo abofra bi 77 preduasa ebinom etumi kasa bia wo ye nsuo ba wo ye sei eno nso mutumi ye ho adwuma sankola ni na no o de ne ba fresh a gods of the land adwuma akola bi won ma ni wiase a oba no ne maame ne abo ni dua akola bi ni wiase oba no abusua ni dua bowom enti oba wiase na kasa no ya dane no ensuo ba sesei oba bi won ma ba bi e fa no krapo ne fa na abonten okay enti honhom na wo twem no
ono na de sa nyi nsana ma no there's a obi fa oba wa bonte enye oba ya fa no kios achi oba ya fa no wodem oba ya breaking the virginity e wodem hotel enwure mu ni ade no sa ma ni na honhom ware wo mo because at that time honhom su twem ti de so oba anajo from 10 going kwampo dwale enye oba dwale anajo so opema o mpema cha honhom okay ema owiase na ya omodia ema owiase na ya honhom dia omuye selections o omodia omo fe na ya honhom dia etu ho oba o CPC ta menka so da hokwa tina mpenefo bu be se pictures as we na hokwa ofa sia em say ye de yedwumadie no ebesi ha memma kwa ne bibia kamu a opese winyi mfiri mu ofa ye kan say communion na Ghana for bi Agyapong no eye bad communion edi nipa bebiri na akose yemu yare eni atiti mo yesa communion ahonhom say hwe obi woso a ebisi yesu moja yebenum yesu moja yebedidi nya de sanu mani na enya de papa menipa sia me ba ma memfa we entudwa yebebie phone lines no maybe 5 minutes per wo a wo nsem bi a opese ummise sia wo contribution bi ana se nsem bi koso a wonte ase no obetumi afre number no 0553525609 0553525609 si ampacho to so ejofa oko asole na say communion ye be chewe nzalmani na fa nye ya tena say research about it yesu moja mombenu yesu moja mombenu ne hunsu mumese salmani na ye divulge efa embonipa e de how kese e be nipa abrabo so ya ria eni ateti na afi salmani omu me ba omu a omu prepare no ana edi bibi omu nya no kwampa so ana se edie na ewo ofa yesu moja utimi num yesu moja because enim say ordinary wine ana omu de present sai you know ana abodo no so se yi a te se o maton we bi sa ana omu de present ofa enemre no amafo adane no ana yebenum yesu moja edi na duane ay salmani na ofa embonipa ofa Ghana we have to go back to the root our root onipa bia respect the gods from the mother and the father side na di nyakopon wa boye odi bibia maye eno asamo ye nyansa ne adwen se ye nyusu asase so eti se wo be jaw papa fie ahonhom eja ma me fie ahonhom akosum obi aso nyakopon afre de alfa eti se odi kente konsuo eti obi si asole dem se opawo opaware opajuma opesika opanimunyam opanijie osofo na no gina no opitu no sabi we mortal like you onya honhom and some of can with makibi empire hobon with mabubi etu ha say it is the most powerful on this earth no eye papa ne ma me abusua de demu na ebeto ye no ukase wu twabo afa abrabo na bo no ebe nyonyo se mekwa ma wonte de it's in Africa poverty no eye more. So everybody should join the perfume world. More join the perfume world, you know. The perfume world is the new world that whoever is dealing with poverty, disappointment, promise and fail, pains, any tears, you know. Join the perfume world. Now favor, good luck, opportunity, success, any happiness, and locate you any part of the world you are. Or the perfume good shuma bompaye, obisi minim paye bo. Empire boy is simple. The moment that the perfume egu nsumu no the air how abrabo nu wodwuma sem wa wale sem usika sem onafu femu ewiase ni je na no take your time and speak into the water because a naked prayers you have to pray naked prayers your wishes the negative and the positive blended together in the water who you are not so na wo ni pedua ho because of a perfume ni gu atade mu edi pia bonte no emunye du send the good so because any pedia we no o di ko ba bia atade so de uyugo sese na o sa ko atade foforo but the pedia de esesa da aka ho ebe sesa se body na wu
oba kwakwa po na save the peduana na na wiase. So everybody should join the perfume world. Na entintana adi ebibiman aboso. Entintana ama ema bi awari egu. Omo relationship enfase. Omo niji asase so eyesu no. Entintintintani na. Me say onipa bia entintan across so. Ada say once in a year, twice in a year, 3 times in a year, once in a month, in a day kwapo no e say bad luck, disappointment, promise and fail, pains are dining with you in your family. So look for solution. See a pet and a bit me say ejuma we nya sofo ejuma. O de koma sofo na kono no oil. O de koma sofo no bobo mpaye bi agusu a. That is a mistake we are making. Time so echo. Day out, day snake call. Day out, age ni su kwanim. Day out, energy ni ba form. Day out, wa ho de so tie. Amaji de ne kan. O se onya kan de nya ya o. Se onya pemu ni de untimi nya adwuma ba kokura. Untimi nya adwuma ba abrewa. So mummo print the nation see ya. Na spiritual checkup. Yan cross check o ma no papa ebusuemu. What is going on in the family? God's net demu no e de no mo pe, e de ne de ma wo mo. E de ti ana ebusua we sika entimi mfiri mu ma. E de ti ana ebusua we aware entimi nyina so. E de ti ana ebusua we adwuma yenye bi nyaye. E de ti ana ebusua we esu ene yane ene wo haw kwa na ebusua na efesi. Adentia we enye osofo adwuma. Onyankopon is our team way now say gods of the land say they should handle all those things for us on this earth. It is all to us all born fire for heaven there. On fire no sebi enta kaswa na edunyanya no. Bibia asasi so ya everything is here bibia ben yen dan na ho pe enso yehu enkofa ensiesie empolicy na yeso atide na yeso hu de ekọ etoni pe bia oni na esisia edane join the perfume world. The new world no the perfume world na ohunye hwam na animunyam mra ho enkunimdie mra ho abasoboso ye bo a ne yen kawo adwuma no wa ya enso yen kawo da kama nyame